Hello everyone, welcome to Pambatha Kamancaza TV. I'm here to update you of what was happening on Inimbizolo mhlaka 25 June 2026. Usikhumbule ukuthi uTsake noYoung abagcina becula u-Aviwe ukuthi abadlalele ividiyo after i-speech uZoYoung azobe sedelivile. Hawu u-Aviwe wavele wenza amahlala akhona-ke. Namhlanje uYoung usesihlalweni bakithi ilokhu ekhale njalo bayashutha napha nabafundi nezidathela uprincipal uyakhuza, uTsake uyakhuza, uMelikhaya uyakhuza umzala wakhe ukuthi abayekele ukushuthi uYoung. Lapho uYoung uzihlalele esihlalweni uyakhala ukhala banweyo. Aqhamuka u-Aviwe wakhuza abafundi nezidathela ukuthi hey nimzwile ngithi utheni susani emakhamereni nanizwa nini, lokhu ekhale njalo uYoung. Ahamba uTsake ayobuza uMelikhaya ukuthi usizo uselitholile yini. Hhayi athi uMelikhaya usezamile ukufonela ubaba kaYoung uHlathi. Uqhamuka uSomila khona lapho uyakhala phela uzama ukuthi ufuna ukuzoxolisa nje kuYoung, amise uMelikhaya athi wena nje ngokugcina umuntu ofunela bela uyonke sikile nto le ingenxa yakho. noTsake amtshela ukuthi uwena wenke owenze le nto le ukuthi kube nje. Lapho uYoung kusamanganayo nakuyekhalela. uQhawekazi no-Azande basekhishini bayakhuluma. uQhawekazi bese ebuza u-Azande ukuthi uhamba nini. athi u-Azande ukyaphi, athi eNcukana's house. athi hawu bengizitshela ukuthi mina nawe sesabantu aba-right nje. athi uQhawekazi usoze mina ngixolela umuntu ongaxolela utata uLazarus, hhayi mina, wena kumele ngabe use-strong, wena belahleke kakhulu u-Azande. athi nawe kumele ngabe use-strong wena and wena umuntu okugcina washo leyo nto leyo. Bese yacela u-Azande ukuthi ucela bephilisane beyeke le nto abeyenzayo. athi nje uQhawe mina angifuneli lutho olusondelene nawe and angikufuni eduze kule cover project nje. athi uyazama u-Azande ukukhuluma noQhawe usho ukuthi uQhawe akekho lapho. uHlathi, uThulani, uXolani bangena endlini noMelikhaya axawe nje uThuma ukuthi hawu uphi uYoung. Lapho sekhulumile lamaqoqo uYoung angena endlini angene esekhala ambamba uma wakhe amhage. Hhayi aqhumisa isililo uYoung. Lapho bayaxawa nje ukuthi kwenzakalani ngoba noHlathi abanayo inhlobo yokuthi kwenzakalani. Bafike bezwa nje ukuthi kudlalwa ividiyo kodwa bayazi ividiyo ukuthi imayelana nani. uYoung usuke ekamerweni usegqoke igawuni wafaka nebhonethi ekhanda wahlala kusofa sebezobuza ukuthi kwenzakalani. uYoung ukhalelani, wangena esekhala nje kwenze njani and akabukeki njengomuntu right, ulokhu ekhale njalo. Ebese yasho kuMelikhaya ukuthi ebese yachaza ubaba wakhe uHlathi ukuthi khona uYoung uthe eqeda ukudeliva i-speech kwadlalwa ividiyo. Hawu ividiyo achaza uMelikhaya ukuthi kudlalwe ividiyo yakhe noSomila. Ebese ethi ikhona lapha egrupini yesikole bese uyayivula ebakhombisa abazali bakaYoung, uYoung noSomila ekamerweni. uThuma ngathi ayicishwe leyo nto, ayicishwe leyo nto. Lapho uYoung uselokhu ekhale njalo Nkosi yami. uHlathi wambuka nje ey'nhlamvini zamehlo. uNtiki wavele washaya iglasi yakhe yewayini wayibhekisa phezulu. wathi wena, wathi uThuma wena bewenzani noSomila Lapho uYoung uyakhala Nkosi yami. Uyayibamba lana ungakhohlwa ukucindezela notification bell no-subscribe nomsho umbono wakho. Bayo.